danas u Hollywoodu, Beverly Hills. Idemo u Los Angeles, gdje žive Rajšen Tupen, gdje žive glumci, gdje žive svi što vole filmove. Beverly Hills, Los Angeles, California. Pogledajte sam što je tu živi Prince of Bel-Air i ostali momci. Cijeli Hollywood je. Sad sam ja prvi čovjek u Trki. U Beverly Hillsu. Eno ga, Hollywood, prošli smo. I izlazimo u Beverly Hills, ulazimo u tunel neki. Prva moja greška! Koji kreten, mati mila. Bježi! Onaj dio u Beverly Hills odvezao sam bez problema, pa bježite ljudi. I pobjeda. Pobjeda. Kakva pobjeda u Beverly Hillsu. O, novi rekord. Nice. Aj, neću u Hall of